sangre! Tinapalabas. Saan anamati ni Esteban itimbaga ni Benito anila kay kalog tinanguram kadagiti kamarin. Nupay kasta, imbilin na amang ipakita iti ebidensya kontra iti lakay. Namuan ni Lolita anila kay kalog ti maatap. Ket gapu iti dayta, binaon na ni Pedrita amapan iti ayan nila kay kalog. Ket ibaga nang agpaknipay lang daytoy. Tapno maliklikan ti dakes nga ramiden ni Don Esteban. Ngem saan adim ngag tilakay. Napanmet ni Alfonso iti Hacienda Gabriel, et nagsarita da iti gayam na. Ket ita, adto'y tituloy tinobela tayo anapolwan. El Uro con Sangre! May parada iti entero na pueblo di San Gabriel da Jenalakay Kalob. Numapanagnagan ni siya, na iso tinanguram kadagiti kamarin, amigo. Muy bien. Napintas day ta na maaramid, amigo. Awanton titumulad ken kuana. Kastati kayat ni siya na maaramid, amigo. Adan ni Benito, amigo. Adan ni Benito. Mamwanitan nupod no timbaga ni iso may papan kinila kay Kalo. Daytoy senyor, daytoy apagkargaan iti petrolyo tinaalak apang managnag. Ukwa nila kay Kalob daytoy. Ki? Kasano na maibaga ni si Canada jay nalakay takin kukway ti dayta? Nasarakak daytoy iti nasamag apaset iti asidag tinauram akamarin. Kitaan senyor, nakasurat dito'y tinagan dayjay alakay Kalob. Naisurat babaen ti uging? Amigo Esteban, panagkunan ni siya ket husto ni Benito. Kukwaday dyan alakay dayta agalon. Dayjay nalakay. Si, posible na iso ti responsable. Nalaos ti pungtot dayjay nalakay, idijak inanugutan ti kayat da na klase ti pan nakabingbingay dagiti naapit na pagay. Talaga na posible, amigo. Iso na inuram na dagiti kamarin, tapno di mo pagnumaran dagiti impen-pen mo na bingay mo. Husto ka, amigo Alfonso. Por favor, sumurot ka kada kami, amigo. Intaywalaan dayjay nalakay. Anya ti aramidem ken kuana, amigo. Ha! Isakab ni siya kiti sentro ti plaza ijay pueblo. Di mo tumaramid ti kayat mo, no ipan mo ijay pueblo, amigo. Panagkunam ka di, ket umayon ken kati mayor. Amigo, Magnalakit di ti proseso ti kaso na mamuan ni mayor dayta. Agdarum ni sika. Mabista aging gamay pataw ti sentensya. sa bagay, Iso adi mo pagaryen ti pungtot ni sika, amigo. Maisarsarak laeng ni sika. anya ti maipaay me kabsat. Sakda ito'y lakay Kalob. Si Kamanan Benito. Wen, ket di kan makapagkadkad ita. Sumurot ka kanyak. Sino ka mangikuyog kanyak, Benito? Natangsit ka met alakayan niya. Kasla da pagkarkarit mo Pagkarit ko ti kinalintag ti aramid ko, Benito. Sa anak anaglaklakay aswitik. Ti amom ti switik ken agom. Rumbeng la amaikan iti pagnakman. Ay, awan asim ka na kami, Benito. Inananong ti asawa. Ay, Kalob. Ay, tanda ka ba? Tulungan na
Ikagariwawa si Kabahay! Ayop ka, binitaw! Awan na si mitipada mataaw! Naudatal na nagpadpada. Ha? Nakaduti at turong dito eh. Ikagumaak nga ibaklay dito alakay. Kat isakay ko iti kabalyo. Ipan ko ijay Villa Gabriel. Muy bien, Benito. Ited ko na talagang tigon-gonan isika. Gapotain sangpet mo dito Villa da ito'y nalakay. Napukaw ti puot na, senyor. Makapuot daytan no madamdama. Makigtot lagi di tasabalin ti ayan ni iso. Saanen na itibalay natayan na. Sigurado senyor. Muy bien. Muy bien, Benito. Dakas na. Ang mga napurwak di asawa na, senyor. Pinanawak ang nakadasay iti datarda. Anya? Sabagay, nasaya at met no ilaylayon nanti magsatan, senyor. Anya? Grabe ni Sika. Talaga gayam nakabailan ni Sika ti pumatay. Saan, senyor? Italaal no bilang ilayon ni bakit simuna ti matay. Bueno, iserek ni Sika iti quarters ni Sika da ito'y nalakay. Anya, senyor? Agreklamo ni Sika, Benito? Saan, senyor? Sige, ipan ko'y jayan. Pungwag, kabayatan adipay nakaring. Narigatan, ang mga nusak mati maudatal no jak masigudang agreng. Yung padaw di Benito ni tatayo akalaw. Anya ti aramidan tayaw. Amagan no dakas ti aramidan nan kan ko na. Ay, awanan ti maramidan tayo, inasimuna. No ni Don Esteban ti nagibilain. Di tayo namnamaan na makasubli pa si bibiyag ni Ama Kalob. Naulpay tayo jataw. Sinugat namin ti, nag-uram ka dagiti ka pa rin Ay, wun garo do Awan kasta na pasabag kini Ama Kalob no. Di ka po iti dayan. Dahil ti gapo amin dagiti ang mapaspasamak itain na. Anya matay. Ti dakas na, ni matan Ama Kalob ti agikaro. Basol na kalaw. Basol na no away ng talaw ni Benito. Delikado ito ti biyag ni Ama Kalob. Ukarkaran na Benito. Ikatam dagiti inrepet mo ka dagiti sa kakanimag. Sana maukas dagita. Aging ga iti diibilin ni Senyor Esteban. Awadan kayo itibain. Di ka sumanao. Urayam ni Senyor Esteban. Benito! Benito! Lugatan ni Sika diri daw. Wan, Senyor! Nakaringan, tinalaing nalakay. Wan, Senyor! Umay kayo. Sumrek kayo dito'y nanumo apag turturuga. Ang yataramidam kanyak apo baknang. Tuso da ito'y nalakay, Benito. Wan nga, Rob. Nakapungo na nga rodan, nakarit pailang. No patayan nagtitan. Di mo ibaga na anya teramin. Amidan ni siya ni si Kalakay Kalob. Ang yataramidam kanyak. Kaya't ko nasong batan ni si Kati amin na salod-sodan ni siya. Nagado ang mapispis ti at tao. Di pa ilasikan ko matimaysa. Agom! Kabugab! Alto! Saan nasaon ni Sika?
No di kayat ni Sika di adda na masakitan. Sika gadi, tinanguram kadagiti kamarin. Sumungbat ni Sika. No ibagak asyak. Anyat aramidam kanyak apo bagnang. Aniya. Senyor, iswa talaga. Awanan ti sabali. Silensyo, Benito! Senyor. Saan na Sika ti kasarsarita ni siya? Uwan, senyor. Maminsan pa'y nasa lodsod lakay kalob. Sika, tinanguram kadagiti kamarin? Wen! Siyak! Aha, Ita! Patayin na ka din! Sige! Patayin na kaon! Lakayang metan! Anya pa'y ilalaag itibiyag ko ya! Lakaya kaon! Umdasin ti agarop 80 anyos apa nagbiag ko diti rabaw tinaga! Benito. Senyor. Alaen ni Sika ti latigo na nakasabit iti sara ti og sa ijay sala. Alito! Si, senyor. Nya! Ah! Nya! Ah! Runutan ni siya ti bagi ni Sika. Babaen da ito'y nalatigo! Apay panigatan nagpailakas tayo. Bagsuling na kaon. Windo paltugan na kaon. Mang Benito, Senyorita. patayin san ni senyor mo nila kay Kalob. Wen lakit di senyorita. Di ka kadi makonsensya itinaramid mo. Ha? Amom ti kinaulpit ni Esteban. Kadaraam nila kay Kalob. Malaksid iti dayta. Kasla amamatan. Ngam apay nga indatag mo pailang ka ni Esteban. Nadagsan tinagbasulan dayjay ala kay kalob dito'y Villa, senyorita. Oray pay! Mas daawakan ka, senyorita. Para kada kayong agasawa ti inaramid ka. Ngam apay ababalawan na. Gaputa saan anain kalintagan ti araramidan nyo. Saan abali lakuman ni Esteban? Tatalaga saan tayo akabaulan abalusing-singan ti pangadang na. Datayo lakuman nga agkakadaraan ti agsisinakit. Diyak kaya't adang ganda kita nga ibagbagam, senyorita. Sige. Awan konsensya ni Mang Benito. Awanan ti mangag ko nga arimaknak di ta bodega. Inakitaan ang mga nunatayan ni Ama Kalob. Di mo asitgan, Lolita. Mi amor, naranggas ka. Nadigusan iti bukod na atora. Umadayon ni Sika dito'y bodega, Lolita. Diyos mio! Ati umunti sa iro. Tinatay mo ti awan gaway na alakay. Tuleng ka din ni Sika, Lolita. Abandona! Si Kamay Ama Kalob. Awan maramidak para kan. Ni Apo Diyos la kumanti makaamo ka. Benito! Benito! Senyor! Mangalan ni Sika iti puraon naman ta. Senyor? Alito!
Ibagani si kakin ni Lolita na mangirwari ti puraon naman ta. Iso ti ibalkot ni Sika iti dahi tao. Amigo, itaman lang na nakaumay ni Sika dito'y pueblo. Talaga ka di, naokupado ni Sika iti asyenda. Si, amigo. Nang runa ket dakkel ti pukaw ni Siak. Mawatan ni Siak ni Sika. Agasem dagiti tres na kamarin na nauram. Kuma, no dinapno dagijay amigo. Perdi amin na negosyo. Dakal ti perdi ti negosyo ni Sika. Ngem, nalakalang na masukatan dagijay na uram, amigo. Pagikaruan ni Siak dagiti ingrato na labrador. Anya ti aramiden ni Sika. Alaen amin ni Siak, ti maapit da iti dagag iti sumaruno pa nag-aapit, amigo. Ha! Awan pagkasikoran ni Siak, numatay ni Isuda iti bisin. Nga ta, amigo. Ne. Anya ti kayat asawen ni Sika iti dayta, amigo. Amigo, no awan ton agbyag kadagiti kasama. Kasanudan to pa'y makatrabaho iti sumaruno. No awan agtalo ni di asyenda ni Sika, awan mati mapastret ni Sika. Oh, Gusto ka din siya, amigo? perwisyo dahi dyan na lakay kalob. Inalano ni Sika dyan ang uram kadagiti kamarin. Awanan. Anya tinaramid ni Sika. Saanan nanaskan na maamuan ni Sika, amigo. Bastawanan. Servidora! Senyor? May sana botelya na vino. Kanikan na kami itinaimas na pulutan. Mabit lang, senyor. Agrambag ta, amigo. Ni siya titaya ita iti amin na pagsangwanta. Nakaadong da Don Esteban kan Don Alfonso di tataberna. Talagang sakit di nga agbartag tirantada. Wen nga rod idita. Ay, saor ni Senyor Esteban. Tadi na kayaban. Saan ka maikari ang makisango kadakwada, Mang Benito? Apay kit din na saan? Trabahador na ka lang. Ha, kas tagayam ti panagkitam kanyak idita. Angam amom kaday, ano awan ni Senyor Esteban iji asyenda, katsak ti tumakdar asono na? Lastog! Di nakawagan iti lastog tasana kakasta idita. Ibagbagak lang tagpaisaw. Palawas ka, kasladyak amaw. Di ka man. Tanusyak met ti agsarita may papanken ka, kat nakarkaro ka pa'y aparamag. He! Pumanaw ka dito yung sango ti pagtagilakwak. Ang mga makaaduak pa'y nga agsaw iti di mo magustuhan. Heh! Agdadadailak lang iti oras ko kan kay dita. Iso nga ta na bakatan ka balasang takasta ka. Awan mangayat kan ka. Pwe! He! Kunamlan asino agwapo. Surungkon? Ha? Ni Senyor Alfonso ti umasidan. Pacarmingak man dayta. Benito, nakita ni Sika ni amigo Alfonso. Nagkuyog da kini Idita at indira dita sangot ti taberna. Nang rikap ni Idita, senyor. Ki? Isumat lang na saanan na mauray ni Siak na nagsubli. Vamos, Benito, agsublita ni Villa. Senyor, di yun san kabalan ti agsakay asolo iti kabalyo. Kaduaan kayon. Isakay kayo kini Brutos, ket ukudek langan ni istalyon aso maruno kadatayaw.
Alala, mapanan ni databi nito. Agawitan ni J. Villa Gabriel. Natumbakan, senyor! Awan nga ta, timang sitar kini Don Esteban, iti inaramid na kinilakay kalob. Gagayem, di liwayan na denggen, tituloy ti kabarbaro a nobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas, pinarigat ni Don Esteban nilakay kalob. Nasyan ni Lolita, ket kinasarita na ti asawa na, ngem nakapungtot lang ni Esteban. Kalpasan ti panang sapsaplit na iti latigo. Imbilin na kini Benito ang mangala iti puraw nga ules, ket iso ti pangbalkot na iti lakay. Nagtungpalmet ni Benito. Binabalaw ni Lolita ni Benito. Gapo iti panangidatag na kinilakay kalob kini Esteban, ngem nakangaglang iti saan anasaya at asarita iti daytoy. Iti may sangal daw, sinarak manen ni Don Esteban tigayem na ni Don Alfonso. Itagagayem, benggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Agawid tam ni J. Villa Gabriel, Benito. Senyor. Ay, natumba kayon, senyor. Ay, sos, apo. Saan samot na makatakder ti amo? Senyor, kung ang mga agawid ta ni J. Villa, nagidda kayo matin dito'y semento. Ay, sos, talaga adinan kabalan ti bagina. Ay, kapilitan na kasaritak ti akin kukwa iti taberna. Agpabigat kamin kini senyor ditoy. Ay, ito'y titinero ni siya. Ha? Tangganan na, senyor? Saan naawatan ni si kada ito, ha? Para ka ni si ka. No nyaman ti banagan ni si ka, gapoy iti inaramid na. Ada usalam. Ay, agyaman ak ngarudan. Para iti sumaruno, idita. Adios! Ay, kababa inter aramidak numaamon ti sabali. Anya ko man. Basta ti kalikagumak kat maaddaanak iti anak. Ikanak mat iti kwarta ti dumaw-dawatak iti agbalin nga anak ko. Awatak Ay na, maibilang akon kadagiti ibagbagata akalapati ang nababati tayab na. Gapo iti panakikuy-kuyog ko kini Don Alfonso, asumsumrak iti kasa. Sana bale? Iso na ang ti sumursurutak. Saan nga agduduma alalaki? Katno agbunga ti aramidan ni. Masiguradok amistisa. Wano mistisun to ti agbalin nga anak ko. Tinasayaas, agsubli akon iti pwestok. Aglako akmanen iti vino. Senyorita! Apay! Senyorita! Oh, senyorita, anyat mapaspasamak ka.
Manang Pedrita, agkakapsutak. Aguray ka. Anya nga mintikinan mo, aya. Awan matiam mo ka makapadaga sa kinan ko. Amangan no. No aginaw kan, senyorita. Sintomas ti aginaw daytan. Oh my God, agtugaw ka. Amangan no matumba ka. Naglusyaw ka ngamin. Aginawak nga tangag paison, Manang Pedrita. Sigaman kit di. Kaano tinao di apa nagsanga ilim? Mabalin nga aginaw akon. Nasuro ka na makabulan tinapalabas. Aginaw ka nga rodan, senyorita. Manang Pedrita, maragsakan lagit din ni senyor mo no ibagakkan kwa na daytoy. Sigurado. At danton anak yo. Tumangnan ti Rabi. Ngama, awan pa'y da Esteban kan Mang Benito. Anya nga ta tinapasama kadakwadan. Oh, maalyawak iti inaramid da kan ni Ama Kalob. Sa dino nga ta tinangipanandakan kwa na. Jack masigurado no natayan idi binalkot da iti puraw nga ulas. Sa dino nga ta tinangipanandakan kwa na. Oh, naulpit ti asawak. Nga maawan maramidak. Amangan numabayag da pa'y asumangpad. Agita akon. Makariingat tumad siguro inton sumangpad da. Makaginawa akpay nga agid da. Ibaga kadagos ka ni Esteban ti posible apa nagsikugkon. Patya kakuyugan na kadagos ang mapan agpakita iti doktor. Maragsakan ak. Ad-addan to pa yan ti kinaragsak ko, no addan ton anak ko. At dapay laeng ni siya dito'y taberna. Kat nakaturong ni siya na nakakulob iti lamisaan. Tiyantre, nakaida ni Benito iti nag-aabay na tugtugaw. Awan na kamday na tao, apay na binaybay anak dito'y. Benito! Agrein ni Sika! Senyor. Chantre! Anya ti orasan? Alas 3, senyor. Anya tararamidan ni dataditoy. Di matimbaga ni siyak na agawitan. Senyor. Chantre! Agawitan, Benito! Wen, senyor. Agat-arak kayo, adwa. Naggapgapuan nyo ka dita, uray kaila nagparparbangunan. Kaya't ni siyak taginana. Diyak kayat ti maistorbo. Di na sinungbatan ti saludsud ko. Mang Benito, napanan nyo ngamin. Kas iti sigud Ijay ayuyang ni senyor at taberna di ta poblasyon. Apay nagbibigat kayo nito. Ni senyor kunamutlan nagpagungganan ta binukudan nan tay 1 litro a vino. Anya? 1 litro? Uy, mate. Daytay butilya kas la kapitira ti itsura na. Kas jay tinagyanan ti arak nga ininom na. Di nakto pa'y pinaramanan.
Anya ti kinunam. Dinak pinaramanan iti uray sa nga tagay lakuma. Idi damaw ni Senyor Alfonso ti kadwana. Idi pimanaw ni Senyor Alfonso, binukudan nan. Binambantayak matlatan Sapay adda ko maibagakan kwa na. Anya ti ibagam kini senyorita. Ni Esteban ti pangibagaak. Saan asika Mang Benito? Naay, supla damit itan ni Lolita. Nenenenay, madia. Tumulad mo tan kini Senyor Esteban. Ingrata mo tan. Aginawsan ni Lolita lakay. Anya, masikugan? Saan pa siguro? Nga masapol nga agpakita pa iti doktor. Isumetla anatang siten. Anya anatang sit? Katno ko namatlan asino itayan anakatangtangig ang makisarsarita kanyak. Nagkarit matay. Ay nabay amon. Gagangay day jayan taaginaw garot. Pasensya amon Benito. Kumaa, no jak amo anakurang ti panangipatag ni Senyor Kenkwana. Tila ibagbagamot. Agbay sumay. Idi pa'y kuma nga ibagak ti kastoy. Nga nagtep-tepelak lang. Ngam ita, tamakit kita kon ti kinapudno anakurang ti panagayat ni Senyor Kenkwana. Makasau ako ni ti Maday. Tanya aya ti Madi nga inaramid ni Senyorita ken ka. Tumangtangsit nga rudeng. Ala, lukas taman bilang. Agpasensya kan Taurean niya't ibagbagam. Babaunan da kalatta. Amom latta ida, lakay. Dirumbang ama kariing. Kaya't ko ama turok ay. Tapno naan anay ti inanana. Parbangunan iti sumangpat da ka ni Mang Benito. Kat amo ka na puyatan. Naidumduma itan ti mariknak iti bagik. Taam mo ka maipanagnak kon ka ni Esteban ti panagayat ko kankwana. Mariknak ti naidumduma nagbaliwan ti bagik. Iso nga oray sa anak pa'y nagpakita iti doktor. Masiguradok nga aginawa kon. Makariing sa kasawa. Lolita. Nakariing kagaya man, mi amor. Apay, na nakatugaw ka iti iking ti kama. Kaririing ko laang. Saan na kaya't ni siya naboyaan nak na matmaturong. No di kan maturong, panawan ni si kanisyak dito kwarto. Sige. No kasta ti kayat mo, mi amor. Rumwara kon dito kwarto ta. Maturog kalata tapno masubot mo ti puyat mo idirabii. Kasla kaguranak ni Esteban. Ang maawatak mo't di. Napuyatan idirabii iso adi na kayat ti masinga. Saan pa'y nga itatikan nito apa nang ibagakkan kwa na iti kasasaan ko. Uray awan nakakita. Uray awan mangibagaan ni Senyor Esteban ti akin gapuanan iti napagteng ni Kalong. Ibagak nga iso tinang patay iti asak. Kabsat si Mona. Awanan ti maaramidan tayo. Urayin tayo reklamo ili ti napasamak ni Kabsat Kalob. Awan matlat na saya at banagin na. Ay, aklonan tayo at tinapasama. Kalong aya. Nagkasang tinagbanagam.
Apay kat ngamin na. Anya kat ngamin, tinaknakan mo, tadi ka nagparbay. Kabsat, ipapas mo na dumawan ti bangkay nila kay mo. Itabon tayon inton malam. Kano ba siya kaya? Di ka man lang amin na kay torturay, di ti sakit tinakam. Anya nga itan tinagbanagam. Ay, kano ba yung asawa? Kalog asawa. Panawan kan dito'y kampusan to. Sumaklang ko ba sa dilangit ti kararwam? Kabsat si Muna. Si kalat na batin dito'y ayan ti tanam di kalob. Umay kan tagkuyugtan. Use, si bibiyag pa'y kumaita ti asawa. No di ka pumutlay ti kinadarasutos na. Mala, gusto detan. Umay kan. Pumanaw tan dito'y kampusan to, kabsat si Muna. Nukasta, naipumpundan ti bangkay dayjay traidor na lakay. Wen, senyor. Muy bien. Agpay dayjay na leksyon, iti asino man kadagiti labrador. Talaga, senyor. Tauray awan nakakita iti inaramid tayo kenkwana. Masigurado. Amuda ada tayo Ikan sao na sao, Benito. Dispensa, senyor. Agsubli ni Sika ijay purok dagiti labrador. Amuam, ti pagsasaritaan ni Isuda, may papaniti sumaruno na panagtatalon. Wen, senyor. I-report na dagos ni Sika, no anyaman ti maamuan ni Sika. Wen, senyor. Ya! Ya! Partakam, brutos! Ya! Ya! Hey! Mandar dito iti aramiden ni Senyor Kanyak. Nalipatan ng samit tentay premio anang ibutaktak iti bay papan iti dayjala kay kalob. Dakkel dayjay. Mapatarimaan kumat-kumanti agrak-rakayan abalay mi kinipidrita no itid na dayjay akwarta. Ya! Ya! Tinasayaat. Ipalagip kunto. Amo na mo't dayjay. Iso amis mo tinagkuna amang ted iti premyo. Ya! Ya! Asidagtan iti purok dagiti manlalon, brutos! Ya! Ya! Anya nga rod na iti maramidan mi no kasta Benito. Awan mo ti sa buwalya papanan mi apakay talunan. Talaga, mate? Iso nga awan ko mati aglabsing iti pagayatan ni Senyor Esteban. Di ka madanagan. Itatawanan day di kabsat kalob. Siya kunti mga ideolo kadagiti padak aman nalon. Nasaya! Ang amangan no namnamam nga daswildom iti kasta nga aramidam. Lakay uset. Ay, sana kamang namnama iti urayan niya. No makaramidak iti pagsayaatan para iti padak a tao, Benito. Di ka nagpilantropo, lakay usep. Ay, malahon. Awan matkat may bagbagami Benito. Nasaya at launay. Wanya, dayjay lang ti kayat ko amangag kada kayaw. Takas iti imbagamot lang to'y panglakayan yaw, akasukat day di lakay kalob. Awanin ti maramidan yaw.
Gaputawan mo't sa bali, amapan yu pa kitalunan. Daytoy, ti may baga. Sakbay nga giwayat kayo iti kontra kini senyor, panunutin nyo pa'y nga umuna. Ato'y dagana ti pagtataudan ti pagbiagyaw. Wen, amo mi daytan, Benito. Nasayan! Sana nga gwayagan. Di yu liplipatan dagitin baga. Sige, baba na kon. Naibagamon ka ni senyor ti may papan iti panaginaw mo? Saan pa'y manang Pedrita? Ni, apay ngay. Rumbang laeng amaamuan nan. Kanayon ama kumikom. Kaslada pa kariribukan na. Ibagamon. No addaman pa kariribukan na. Mayaw awan namton no maamuan na adandanin ti panagbalin na nga ama. Kasta nga ta, manang Pedrita? Wan. Masiguradok amaragsakan no maamuan na amasikog kagayaman. Iso nga ibagamon. Muy bien, Benito. Rumbang lanakasta karamiden dagijay na labrador. Amu damayot ngawan sa bali akamangan da no di si kalaeng, senyor. Awan tikas kada kayo. Nga addaan na lawa asanikwa amataltalon apakitalunan dagiti awanan. Iso na awan maramidan ni Isuda, Benito. Sumurot lata ni Isuda iti amin na pagayatak. Gaputawan mo't pagpilyan ni Isuda. Gusto ka, senyor. Iso nga awan ti problema. Kasla, saan pa'y nanakita ni siyak ni Lolita? Ayan da jay na moher. Ne, kunak no nagpakada-kada kayo, senyor. Nagpakada? Porke, Benito? Sa dino titinurong ni Iso? Naglugan mo't itikali sa senyor. Ke? Anya na banda titinurong ni Iso? Nagpadaya, senyor. Kunaklano amuyo api manaw. No, Benito. Saan na nagpakada kini siyak? Ha! Maluksaon ni siyak! Iso asapulin ni sika! Senyor, Sapulin ni sika! Ang mga ano agararamid iti milagro ni Lolita. Jantre! Talagan sana traidora ni Lolita! Sa dino, tinapanan ni Lolita. Budno nga ta, nga ginawain. Gagayem, di yuliwayan na dinggen, tituloy, tinobela tayo anapauluan. El Uro con sangre! El Uro con sangre! Tinapalabas, naragsak ni Lolita, gaputanam na maing na amaragsakan met ni Esteban, no ibaga na nga ginawain. Ngem anyan, tadi na meten nakasarita itinasayat ni Don Esteban, gaputakas lakanayon nga adda kagura na. Mariribukan met dagiti mannalon, gapu iti kinaingat ni Don Esteban kadakwada. Ngem awan maramidan da, gaputawan met sa bali nga umakaranda. Iti may sagundaway, dinamag ni Pedrita, no imbagan ni Lolita iti asawa na ti posible a panaginaw na. Imbagan ni Lolita, adi na matsimpuan ni Esteban. Iso a pinalagipan ni Pedrita ti amo na babae. Arumbang lang na ibaganan ti marikrik na iti bagina iti asawa na. Iti panagsarita da Don Esteban kan Benito. Kalat analagip ni Esteban ni Lolita, tadi na makita iti bilya. Nakapungtot adagos, iti imbaga ni Benito ang naglugan iti kalesa. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. El Uro con sangre! Sapulen ni sika. Ha! Ang mga no agar aramid iti milagro ni Lolita. sige, senyor.
Sa pulag ni Senyorita Lolita. Jantre! Ha! Talagang sakit din na traidora dahi dyan na Lolita. Saan na kayo nga ta atrayduran ni Senyorita Lolita, senyor? Ket no kastaunay ti panagayat na kada kayo. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Benito. Ha? Medyo, senyor. Medyo matlagayam, Benito. Saan ka nasigurado? Mala, agrobwater ni Sika. Sakayam ni Brutus, tapno na daras na magapan ni Sika, itinapanan ni Lolita. Ha! Ha! Saan nagmudla na makaid na Villa? Iso na mapan ni Siak iti away. Agwanawan ni Siak iti kataltalunan. Hiya! Hiya! Nagpresko ti angin dito kataltalunan, Ama Osep. Ay talaga, Mat. Napintas ti agpareer dito sa Senyorita. Nang runa no kastoy akalkalpas ti panagane. Well nga, Rod. Kumusta kayo matan iti purok, Ama Osep? Ay, no siya, kawanti problema, Senyorita. Humdas mat nga ta, pagbiag ko dyan na bati apampan ko. Dagiti kapurukam ngay, Ama Osep. Ay, sus, ay narigati kasasad dagiti imna para bantay kun para luto iti pagtaangan, Senyorita. Narigat? Apay ako naman narigat. Ay, adu itati pasaray maminsan laamangan iti agmalam. Anya? Pudno ka di dayta nga imbagam, Ama? Ay, sus, sana nga agparparbula ang Senyorita. Pudno nga doon ti awan ti maisaang da Senyorita. Gaputa inala ni Senyor Esteban ti nasursurok nung ti maiparbangabang da. Kaasi daman. Ama Osep, mapantay ti purok. Kasaritak dagiti kaarumam ijay. Malangarod, Senyorita. Kumput ka kanyak, talaytay ta di tarangtay akayo. Ay, naunag matbasit gumugong tisirok tirangtay. Iswa delikado no adamatnag, Senyorita. Kasta? Agan nagtangarod, Ama. O sige, mapantan. Anya, si Maruno kanyak ni senyor, idi nagpadaya at? Wan, Benito. Sigurado sinurot na ka. Saan ko nakita ni senyor Sa maysa, sa anak-anapan ijay purok, dagiti manalon. Ang mga nuijay tinagturungan na. Wan nga nakitam ni Lolita? Saan nga rod? Nilakit di Senyor Esteban ti makakita kan ni Senyorita. Ang mga no ijay purok dagiti manalon tinapanan na. Makamuditan no iso ti makakita kini Lolita. Masigurado, dusain nan tumanain. Saan kumamot ta ang mga numaalisan ni Senyorita? Sa anak amamati masikugan ni Senyorita. Kung kunana lang tapno saanin akaluksaw ni Senyor no kasta pumanaw adi agpakpakada. Anya? Kasta ti atak mo, Benito? Unmay! Nautag ni Senyorita Lolita. Isuasan basta masarakan ni Senyor. Amangan no ilemlem mga napaikit din ni Senyor Esteban. Agwanawan lang ni Siak. Itinalawa na kataltalunan na matanawagan manipod dito itorod. Ispirar, istalyon. Agwanawan ni Siak, babaen to'y teleskopya. Ado ti labrador, nagsuksukay katagiti talon. Saan na nagaraw ni si Kastalyon?
Agarab lang ni Sika dito'y karotan, Siripan ni Siak tintero na kampo. Dagita labrador na agob-obra ita, ti makuna ni Siak na mapiyar. Although dagiti agigan dito yung asyenda ni Siak na indigno di konfianza. Dagiti na personas ti paespia ni Siak kini Benito. Ni Lolita, mi esposa. Iso dayjay magmagna itayan dagiti nakapampan nagarami. No kasta, itayan dagiti manalon ti tinorong ni Lolita. Anya ti obra ni iso di tagranja. Vamos, Estalyon! Hey! Hey! Mapantay tayo ni Lolita! Ha! Ha! Ha? Mang Usep, ni Esteban tinakakabalyo nga agturong dito Jesus, kasanon, senyorita. Kaino naman di na amo tiyo umay mo dito Amang ano ka pong tot na ka. Sigurado day ta, Mang Usep. Isa panawan dak dito tapno di kay mairamraman. Alam, senyorita. Darasam, Mang Usep. Ay, sa... Panawan nak dito dito yak lang, senyorita. Porque, mi esposa? Anya te araramidan ni Sika dito'y granja. Mi esposo, dispensame. Masiguranak ijay Villa, iso na panunot ko ti imay dito Tonta! Irresponsable ni Sika. Mi esposo, maawatan na Awanin ti ado na palabras mo! Hala, sumakay ni Sika dito'y likodan ni siya. Agluganak matlang iti kalesa, mi esposo. Inarkilak ti kalesa ni Pipito. Porque? Asino dayjay naagnaga ni ti Pipito? Tay inauna nga anak damang Usep, mi esposo. Dayjay viudo? Nasingpat ni Pipito. Punta! Maniobra! Anya pa'y laeng dararamidan ni Sika? Si mi esposo. Ama Usep, pakibagayo lakuman ka ni Pipito asa anak kun nga aglugan iti kalesa na. Uray kat inted kun ti arkilana. Uwan, senyorita. La traidura! Kamalalaan ni Sika dayjay na Pipito? Anya! Diyos ko! Nagkamali ka! Sana po no ti suspetsam! Tulka! Hindi na po man kabilan. Ang mga wala. Natumba ni Lolita! Pedrita! Pedrita! Umaya kong senyor! Anyat mapasama ka ni senyorita Lolita, senyor! Gabanog siguro. Asikaswen ni Sika. Ikan ni Sika iti agas na paraulaw. Tapno makaput ni iso. Huwan, senyor! Ay, senyorita! Senyorita! Inak mangala iti bulong ti bayabas di tarwar.
Iso ti galgalak nga ipaangot kan ko, ana. Manang Pedrita. Senyorita, akyamanak, nagsubling ti puot na. Ay, di ka aksangit. Apay, anya nga mi tinapasamak, senyorita. Ayan ni senyor mo. Napanan iti kwartuyo, makaong ulit. Anya ka di tinapasamak. Ibagaktukan ka. Tulungan na. Itulod na kijay kwarto para bisita. Ijay pa ilang ti pagkwarto. Anya, ni apay nga eh. Rumbang nga iti kwartuyo iti asaw. No, Manang Pedrita. Saan naglakit niya kaya ta makita ita? Anya? Alan, itulod na kiti kwarto para bisita. Sige, no day ti kayat mo. Kumpet ka nga rod kanyak, senyorita. Si katibilinan ni siya na mangispyakin ni Lolita, Petrita. Ha? Apay, senyor. Anya ti ispya akan ni senyorita? Adda kamalala ni Lolita. Diyos ko. Ay, jakpat yun ang maaramid na ti kasta, senyor. May samet ni si Kanatonta. Ha? Aramidan ni si Kati bagbaga ni siya. Tapno mo'y bien ni si Petrita. Senyor. Oh, awan ka diti baga ni Sika? Owan. Sige. Aramidag ti kayat yo, senyor. Muy bien. Kasta ti kayat ni siyak na mangiki ni Sika. Diyak kayat ti kontrabida dito Villa Gabriel. Kasta ti atap na. Iso abay-bay amon, tapno di marubruban. Ngam agpayso aya makikamkamalala ni senyorita Lolita. Diyak amaw. Iso nga da si putam. Ay, por Diyos. Nadagsanday ta nga ipababasol ni senyor kan ni Lolita, Benito. Talaga iso asikan ti mangkitan no agpaysaw. Panaknekam ti kinapudno. Agpayso aya ti atap ni senyor Esteban nga adda kamalala ni senyorita Lolita. Mang Uset. Eh, dati saan apod no? Asino ngamin ti pagat-atapan ni senyor Esteban a kamalala ni senyorita Lolita. Ammom ka di? Dati nga ti dakastaan ni Pipito aputot ko ti atapon na. Anya? Nakilala ni senyorita di kalisa nga ipaspasada ni Pipito. Atapon na matang nga kamalala da. Siloso at talaga ni senyor Esteban. Manangimon ang numero 1. Dati nga ti Madi. Saan mat apod no day jay? Anya ti aramidan tayo, tapno mapanagnakan abiddot ti atap na. Mangisingasing ka man. Ay, anya nga, ti maisingasing ko. Masapol ang mapanagnakan tayo abiddot ti atap na, tapno sardengan nan adusaan ni senyorita. Ay, saan la day ta? Amang ano anya pa ti aramidin nga kan ni Pipito. Wan nga rod. Ay, aguray ka. Anya nga paiso ti aramidin tayo. Masapol ang mapanagnakan tayo asaan apod no ti ipababasol ni senyor. Iso at tulungan dak amang panunot no anya ti aramidan tayo. Apo! Apo! Awan samet ti bumalay ditoy. Apo! Naimbag nga oras yo! Ni, da kayo madgayam, Nana Pedrita, ha? Ay, agyaman nagtaada ka, balasang ko.
Dumanon kayo, Nana Pedrita. Talaga dumano nak, tanapatag tigagarakan ka. Anya ayaday ta, Nana. Adda ni nanang mo, Imaway da kan ni tatang, sana bale. Sikalatan ti kasaok. Intanto danunan datatang kananang mon iji away, ta ibagata mo to ibagakan ka. Anya ka diday ta, Nana. Lagrimas balasang ko. Di ka kumamakla at iti damagakan ka, ha? Anya ayaday ta. Di mo sigod nga agayan ayat kayo kan ni Pipito? Ha? Da kayo ti talaga nga agayan ayat. Saan ka di? Wen? Ngam gaputa pinikot day di Flora. Isuting kasar na. Kun ada ngamin sakit day di Flora. Kut saan akayat apasakitan ni Pipito. Iso aday jay. Nagkasarda. Ngam saan matlang ang nagbayag ti panagdenada. Takimaro ti sakit day di Flora. Kat iso ti impatay na. Uy, Nana. Ay, masyanak mo't akan ni Pipito. Nasa paanabano. Kat, awan ka din ti panagayat mo kan ni Pipito? Ha? No ibaga na nga isubliyo ti relasyon nyo, kat agasawa kayo. Di mo kayat? Kwa? Ala, Nana. Kababain. Tila damdamagan niyo. Kastoy nay. Adda ngamin problema akayat ko masulbar. Kat numayat ka iti singasing ko. Kan agsarita kayo kan ni Pipito. Dakkel atulong day ta iti tao maparparigat ita. Naimbagla ko man no di aginaw. Ha? Ikasamuday ta, Nana. Saan ka maawatan, Nana Pedrita? Dumngeg ka ta isalaysay ko, Lagrimas. Kalpasan na. Agsalud-sudak tumanen kan ka. Ay, kastagayam. Kaasimot ni Senyorita Lolita, Iso nga rod anapanunot mi kan ni Mang Osep ti kastoy. O anya, umanugot ka? Uray pamaranglaeng ngagkasar kayon kan Pipito iti mabiit. Basta mapamati tayo ni Senyor Esteban nga awan basol di asawa na. Nakababain ka ni Pipito? Ngam, mayat ka. Dipindi daytan ka ni Pipito, Nana? No kayat nakpay. Kayat kumot, Talaga amat ka gayatakan ko, Ana? Areglado nga rodan. Agyaman na, Lagrimas. Matulungan tayo itan ni Senyorita Lolita. Umay ka. Inta kasarita datatang kananang mo. Kwa, kasarita yu pa'y nga umuna ni Pipito, Ang mga nadinakmatan kayat. Anya kita saanan. Tumalyaw ka itilikodama. Sumunga din ni Pipito. Ha? Ala, isungag paiso, Nana. Iso mismo tinangibaga akasarita ka. Iso nga awan ti parikot, Lagrimas. Dalangan tatang kananang mo ti kasarita tayo. O sige nga, Rod. Katsapay ko mata saan to nakagura ni Senyor Esteban ni Senyorita. Ay, kaasi mo! Mapamati nga ta dati drita ni Don Esteban nga awan kinapudno ti atap na. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Oro con
sangre! El oro con sangre! Tinapalabas. Nalaos ti pungtot ni Don Esteban anang surot kinilulita. Idi nakita na daytoy iti kataltalunan babaan ti teleskopyo. Pinilit na pinagsakay kinistalyon. Kalpasan nga imbaga na amakikamkamalala daytoy. Nalaos ti nervyos ni Lolita. Idi pinataray adagos ni Don Esteban ti kabalyo. Ket insiwetan daytoy. Intuloy na at pinagsasawan ket kinabkabil na pay apaman ang nakasangpit na iti bilya. Napukaw ni Lolita ti puot na. Impakita ti Don ti kinawan asina kini Lolita. Gapo tadi na inasikaso daytoy. Ningarod ti Drita ti nangasikaso aging ga nagsubli ti puot na. Ket itagagayem denggan nyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. El oro con sangre! Awanan ti problema, Lagrimas. Dalaangan tatang nanang mo ti kasarita tayo. Sige nga, Rod. Katsapay ko mga ata, saan to nakagura ni Senyor Esteban ni Senyorita Lolita? Kasi man. Talaga O sige, panawan kayo dito, tagsarita kayo pa'y kan ni Pipito. Sa tay tumapan iti ayan, datatang mo. Ayan ni Pedrita Benito. Napan ijay away, senyor. Agbayad iti nangina day jay na Pipito. Numapanagnekan ni siyak tagpaiso. Senyor. Amangan, numapatay mat ni siyak ni Lolita. Ha? Senyor, makakikigtot kayo, may? Aramidan ni siyak timbaga ni siyak. Numapanagnekan napodno ti atap ni siyak. Ala, adda-kada kayo dayta, senyor. Ngam no denggan nyo ti singasing ko, saan nyo nga aramidin ti kasjay? Isubliyo laangan ni senyorita kini Doña Agusta nga inana no bilang, tapno saan kayo makabasol? Numaramid ni siyak ti kasta. Muy bien, Benito. Ngem, saan na maipromeso ni siya? Apay akas ti trato ni Esteban kanyak. Apay ngawan matan ti mariknak apan agayat na. Kanayon na kun apasakitan. Napukaw ko pa'y ti puot ko. Ngam pinanawan na kanulatan. Imbaglakit din ta kanayon matan nga umay ni Manang Pedrita dito Villa. Tano saan? Awan siguro ti mga sikaso kanyak. Awanin ti kamangag. Tiyakmat kaya tamaamuan ni Mamang akas ti araramidan ni Esteban kanyak. Babalawan naklakit din no maamuan na dayto eh. Senyorita! Manang Pedrita? Sino dayta kadwam? Ni Lagrimas. Lagrimas, kasaritam ni senyorita. Senyorita? Masyanakan ka. Isa simurtak ka ni Nana Pedrita. Anya ti bagam, Lagrimas? Namok pag-imimunan ni Senyor Esteban ni Pipito nobyo? Ha? Nobyom ni Pipito? Wan, senyorita. Kinapod no na? Nagtulagan min ti pa nagbudam eh. Kasta? Nasayat nga rod Kablaawan ka, Lagrimas. Nagasat ka ang asawa ni Pipito. Gaputa na singpat. Agyaman ak, senyorita. Kat, anya ti kasapulan nyo. Kasapulan nyo kaditi tulong ko? Sika ti agkasapulan iti tulong da ken Pipito, senyorita. Anya? Orayan tayo asumangpat ni senyor. Apag isuntumat nga umay ni Pipito. Ha?
Nagnumuan mi akasarita ni Senyor Esteban. Kampayide. Kidawon mi, na iso ti maysa nga sponsor. Wano ninong iti kalay sami. No kasta, ibagayo kan kwa na ngagkasar kayon? Wan, senyorita. Tapno mapunas ti atap na kada kayo. Tapno saan na kanto nakagura pa. Agyaman nak lagrimas. Naimbag ka unay. Agyaman nak. Sabay kumataad ni Senyor Esteban. Katawan mat ni Benito. Dapat tibagak ka ni Senyor Esteban. Sekreto detoy. At sana rumbang amamuan ni Benito. Sagrado apalin mo da rumbang lao na amamuan ni Don Esteban. Nay, lakay use. Adda ka magdita. Ay, Isus, nagmalas akon. Ni Benito detaw masilag dito ruangan na landok. Anya tigagaram dito yung Villa Gabriel, Ama Josep? Ay, ni Don Esteban. Kaya't ko akasarita, Benito. Ibagam kanya kung nanya ti ibagam kini senyor. Ay, Idanon kon tao. ay, saan na mabalin, Benito? Bilid ni senyor, adi na kaya ti maisturbo, no awan tumot la ti ka-es-eskan, ti gagaram. Ay, napatagunay da ito, Benito. Anya nga minday ta? Saan na mabalin na maamuan ti sabali? Ilang Don Esteban, ti may kariapang ibagak, iti da ito'y apalimad, Benito. Saan kan nagpalpalikaw, lakay Josep? Ibagan ni Sika, no anyaman dayta. Ay, senyor, pimanaw ka din ni Benito. Saan arumbang manghag na da ito ibagak? Porque mapiyaw ni siyak ni Benito. Iso na uray mangigna. Ay, senyor, nabalor da ito, igapo tadakal ti pakainaigan na iti nagkauna apuli ti pamilya Gabriel. Ay, iti dito nga edad ko, agarop dandanin san asibinte. Basit na ti inaudyak iti dedi Senyor Gabriel nga amam. Porque amamom day di papa ni siya? Si Senyor Esteban. May sak iti kadagiti na singid akumpanyero day di Don Gabriel nga amam. Ke? Patsinak, senyor. No kasta. Anya napalimad, no sekreto ti baganisi ka? Senyor, ada gamang anay kali iti may sa apasete Hacienda Gabriel. Gamang? Abundansya? Si, senyor. Interesado ni siya kiti daytang baganisi ka. Posible na ita? 100% na ito, senyor. Siyak ti makapanaknak. Iso na lang, tasaan ko na masigurado. No, sa dino apasat. Tanan po kaw dahi di kopya ti mapa na italakan niya. Kaya't nasawen ni Sika, adda mapa ti lugar na ayan ti gamen? Ada, senyor. Oh, ayan itang ti ibagbaga ni Sika na mapa. Napukaw nga rod. Ngam kopya lang dahi dya, senyor. Ada iti dahi di papam ti original amapa. Kat patsat nga tugot na di nagsuble ije Espanya. Sayang ta, awanan tayo mapangayagam ko. Nalakala ko masapulan tayo ti sinyal. Ti mismo anak kaikalian na. Mamati ni siya kitimbaga ni Sika, lakay Josep. Posible na ado tinaidulin na kinabaknang ni Hacienda Gabriel. No, interesado ka, senyor. Tulungan ka mang diskubre no anya lugar tinakaikalian na. Muy bien, lakay Josep.
Ngam, masapol na maigaman ni siyak ti mapa. Ay, padasan nyo abirukan, senyor. Mamatiak nga, hindulin da di Don Gabriel ti mapa. Sigurado na kasta tinaramid day di papa. Sige, sapulen ni siyak ti imbagam na mapa. Gracias la kay Osep. May saka na nasayap na gayam. Ay, agyam anak mo kasta ti panagkitam kanyak, senyor. Baka idayawak launay. Si, saan ka nakas itiday dila kay Kalob na traidor? Traidor, day di kapsat Kalob. Talaga? Ha! Napeklan na traidor day dyan na tao. Ingrato pa'y! Gamang kano? At dagamang naikali iti Hacienda Gabriel? Ay na, nagsaya atan ngay. Nangrunan no siyak ti makakali. Aginayadak nga umasidag kada Senyor Esteban kan lakay Josep. Denggak anaimbag ti pagsarsaritaan da. Agbiyahe ni siyak Benito. Patuluyan na ni siyak timbagak na panagbiyahe ni siyak ti Espanya. Kano ngay, senyor? Iti kabitan na tiyempo. Di nasayaat, tapno makainiliw yung matdagiti papartidos yung di Espanya. Saan nadagiti partidos ni siyak ti makagapo no apay na agbiyahe ni siyak Benito? Ha? Tay mapatigamang lakit di tigagara na. Anya nga rod tigagara yung agbiyahe, senyor? Ano na patag na banag na kayat ni siyak na sapulan, Benito? Iso nagbakasyon ni siyak di Espanya. Iti mismo na familia Casa de Gabriel ti pagtarusan ni siyak. Dagijayon da pipito kan lagrimas, senyorita. Kasarsarita dan ni senyor iti hardin. Sapay ko matamamati nga awan relasyon mi kan ni Pipito, manang Pedrita. Napasnakmat da pipito kan lagrimas a makisarsarita kan ni senyor. Namnamaag abaligi da ito'y anapanunot mi. Agyamanak, pampanunutam ti pagsaya atak. Wanmat senyorita. Wan gayam. Di matla sumarungkaran ni mamang mo dito'y Villa. Nalaka ka nun amabannog. Iso asyaklatan ti urayan na amapan ijabalay. Iso matla gayam. Ang sa anak pa yung makapasyar ka dagitoy. Diyak kaya tadagdagan ti dakas nga atap ti asawak kanyak. Wan mata. Ni, pumanawan dagiti agnobyo. Anya nga tati imbaga ni senyor. Maamuan tanto manang Pedrita. Ala, adaywan nak dito yan. Amangan no pagarupan namanan nga isuda ti palpaliiwan ta. Sige nga rod, senyorita. Innak isaganan dagiti lalabaak, taglabaakon ije ubbog. Ay, jaski kamot brutos. Agtalna ka ata ayusik ti sapatos mo. Nita, banang usan nakit din. Agtalna ka kunat! Anay ko, di bakrang ko. Ayop ka! Abay kinugtaran na ngay. Nagsakit. Natukulsan di paragpag ko. Ay na, Benito. Di ka agkidum Ang mga nidikan ton makamulaga. Di bakrang ko. Itaray da ka ni di poblasyon ta check-upan na ka ni doktora. Imbag ka ni doktora ta libre. Ipagpagapo na ngamin iti asawa na nga isuitan ti mayor. Sige.
Ikan nak iti pagsukatak, tamapantay di poblasyon. Agpakitak lang iti doktor. Nagpakita ka din ni Senyorita Lolita di dispensary? Saan pa'y? Di saan pa masigurado no aginawan no saan pa'y? Masigurado nan. Ngam di na basta ibagakan ni senyor. Amang ano, di manin mamatik at kabilan na pa'y. Amumuntiga po na, Benito. Sa bagay, Isa baybay amlatan. Tadumtang tutigundaway nga ibaga ni senyorita. itakuman tapno maragsakan mo ni senyor para kini senyorita. Alawan, bayam takasaritak ni senyorita. Anay. Nagsakit man ang tibaklang ko. Anay! Talaga na nauyong day tanakapalyo, Benito. Bagay na pa itimbirngas ni sika na Brutos. Senyor, nasakit pa'y latibakrang ko. Imbagtawan tinatok ko la paragpag ko. Basol matlaeng ni sika. Senyor, Huwag gaya magbiyahe ni siya kinton bigaten. Da kayo ni Pedrita ti kadwa ni Lolita di Villa. wala, senyor. Awan gayam, nakasarita yo ka din ni senyorita. Huwag, agbababawi ni siya na nang paspasakit kini iso. Nagsospetsyan ni siya iti sa no. Senyor, Sana bale, punuan ni siya, ti ado na nagkurangan ni siya. Isang putakto, iti ado na pasarabo. owen mo senyor. Ket, saan nagdanag nida kayo iti esposa to, Benito? At ang tumagpasarabo ni siya. Isang putan kayo ito itinapatag na recuerdo. Ay na, nagsayaatan, senyor. Si, nabalor na recuerdo ti isang put ko na para kada kayo kini Pedrita. Basta sayaatan nyo ti agtrabaho. Lolita, kaya't ni siya na itugot ni si Kay de Espanya, mi esposa. Ngem, adupay na proseso ti papeles na masapol. Kat may bayag ti biyahe. Apurado ti masapol na alain ni siya iti kasa di familia Gabriel. Maawatak. Iso adi ka madalagan. Perdonar mi, esposa. Naminado na daras na nasaktan ni siya tirigna ni Sika. Maawatan kami, esposo. Gaputa ay ayatan ka. Oh, mi esposa. Diyos ko, sapay ko matawanan ti pagsakitan tinakam na kanyak. Sapay ko mataag na nayo ng daytoy akinalailo na kanya. Bueno, maturogen ni Sika, mi esposa. Katsika, saan ka ba yung maduro? Kaya't ko ti agkansyon para kini Sika, mi amor. Wala, maturogen ni Sika. Senyor, abay adiyo yung kuyog ni Senyorita Lolita amang itulod kada kayo iti terminal ti train. Sana nakasapulan, Benito. Mapanog lang ni Lolita. At damot tulugan, senyor. Awan tumot ti kadwakon nga agsubli jay Villa. Benito, apay na nagado te question ni Sika. Ha? Dispensa, senyor. Pasitagtan iti terminal ti train. Nay, saan naliplipatan ni Sika? Timbilbilin ni siya. Ariglado aminan, senyor. Nakalista iti utek ko. Jak to malipatan dagi jay.
Siguraduhan ni Sika. Ariglado, senyor. Di ka madanagan. Ni Stalyon. Saan nabaybayan ni Sika? Kaya't ni siya, nanalukmag tulad ta, inton sumangpet ni siya. Sigurado day ta, senyor. Saan ang mabannog unay ni Istalyon? Tawan kayo amang sakay kenkwana. Iso ang makaina na iti husto. At dantuman ti kinagwapo na nito sumangpet kayo. Imbaga ni Sika dayta, Benito. Makapulan ti bakasyon ni siya kay Espanya. No talaga na maistimar iti husto ni Stalyon. Nalukmag to. Ariglado at talaga, senyor. Namnamain nyo day ta. Adios, amigo. Naragsak na panagbiyahe ni Sika. Gracias, amigo Alfonso. Saan mo nalipatan tayo bilin ko, amigo? Si, namnamain ni Sika. Genuine na vino di Espanya. Tisang Petonesiak na pasarapo ni Sika. Gracias na matumpal ni Sika dahita, amigo. Amumet ni siyak na adu ti aramida ni Sika na importante. Idi papanwi jay. Si, talaga na trabaho ti gagara ni siya. Paset ti negosyo. Ket namnaman ni Sika, amigo. May sakanto na may rano ti resulta ti gagara ni siya ni Espanya. Gracias, manan amigo. Adios, amigo. Adios. Adios, amigo. Vaya con Dios. Senyor Alfonso. Napaanan ni Senyor Esteban? Si, Benito. Ala, mapantamitan. Ang manyadikin na ni amigo Esteban na numero 1 nagagara na ija Espanya. Gamang ka rin nagpaiso? Ha? Tudno nga ta, nga danay kalya kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Gagayem, di liwayan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. El Uno con Sangre! El Uno con Sangre! Tinapalabas, babaan ti tulong da pipito, kanti agtutubong agnagan iti lagrimas. Napamati dalulita ni Don Esteban, asaan apudno ti atap daytoy, amakikam kamalala ni Lolita. Itimat pa nagpampanunot nila kay Josep, na ipalagit kenkwana tinabayagan akut kupikupan na apalimad, may papan iti naikali a kinabaknang iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Inkadeng na nga ipudno day taki ni Don Esteban. Nasdaw ti baknang idinapan ni Josep iti Villa nga iso ti gagara na. Nang runa lang aruden, idi saritaan da ito iti may papan iti gamang. Imbaga pa'y tilakay nga adda idi na italag ang mapakenkwana ngem napukaw. Ket adda iti day di ama ni Esteban ti original a kopya. Inkadeng addagos ni Don Esteban ti panagawid na ija Espanya, tapno sa pulen na ti mapa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Napaanan ni Senyor Esteban, Senyor Alfonso? Si, Benito. Ala, mapantamatan. Ang naman niya di kinuna ni amigo Esteban na numero 1 nagagara na ija Espanya. Gaman ka din nagpaiso? Ha? Ay, diyak mo, senyor.
Jak unay na intunaran tinagsaritaan da iti lakay aman nalon ang nagkaunay iti Hacienda Gabriel. Kasta. Adan sakit di sekreto ti amom, Benito. At dalakit di, Senyor Alfonso. Bueno, mapantan. Urayan ta na sumangpet ni amigo Esteban. Namnamani siya na ibaganan tunuan niya na talaga ti ginagara ni Iso, ije Espanya. Sapay kumatag subli adagos ni Esteban. Tano saan? Ang mga numakigtot to ang makakita kanyak. Sigurado ang madlawton ti sikog ko, manang Pedrita. Sikamat ngamin. Ape adi mo pa'y laimbaga. Nasaysaya at kumamutlaang no naamuan na sakbay ang nagbiyahe. Pinanunot ko matanday ta. Ngam, nagamakak. Ang mga negatibo ti panagawat na. Kat isupay ti di pakatuluyan ti inkadengnan a panagbakasyon na. Sa bagay. Manang Pedrita, kung naididagi ti gagayem ko, asyak ti kagasatan kada kami nga agkakasadaran. Baknang, kan nataar ngamin ni Esteban. Talagamat, senyorita. Kasta ti pangipagarupan ti amin na makamamukan ka. Ngam, di dalaan mo. Miserable ti biyag ko, manang Pedrita. Agbali tumatlaang ni Senyor Esteban. Uray kitam. Sapay lako ma. Sapay lako matakasta nga agpayso. Ay, namnama, diing ka rin ni Senyor Pedrita. Anya manintiin ka rin kan ka. Adomotiin ka rin na di na pa'y tinungpal saan aya? Ay, urayan ta Anya nga rutiin ka rin kan ka. Nabalor ka no apasarabo. Anya? Wen, isang putan na tanto kano itinabalor a regalo. Iso asayaan tati agtrabaho. Kasta timbagana. Kunam kat madandanaga na. Oh, anyat pagdandanaga maya. Di pa'y laimbaga ni Senyorita Lolita nga aginawan. Kat siyempre, no maibayag ni Senyor ija Espanya, madlaw ton tisikog na inton sumangpag. Anyan tulangan ti sawan di asawa na numasikog ang makita na. Wen anya? Ti pagamkak. Amangan no din to akon ni Senyor Esteban nga iso ti ama ti sikog na. Ay, daytan ti dakas. Talaga. Babalawak ni Senyorita. Adomot nga mindag iti pagkurkurangan na. Ay, kasano nga tadaytan? Talaga ka di masikugay? Kastamot ti kunada. Tapno masigurado tayo, ibaga mama pa nagpakita iti doktor. Imbagak daytan. Nasayat. Urayek laang no kaano ti ibaga na nga ipapanmi. Madinghag paiso Apay adi na kagumaan nga imbaga kini Senyor Esteban, sakbay ang nagbiyahe. Kasla makit-kit akmanan ti panangkabil ni Senyor Esteban kenkwana inton sumangpet. Imbag no kabilon na laang, no dinantukat, mapatayan. Ay sos, delikado talaga bakit? Delikado ti sikug na, no kabilan pa'y laang ni Senyor. Italaalo katak tilakasa nga ayan dagiti iduldulin ko a rekwerdo. Manipod ka dagiti dadakkel ko. Makitak man ang tidwa a medalyon. Insagot ni mamang idinagkalay sa kami kan ni Esteban dagitoy. Pasadya pa'y tinangikabilan na. Kahita ana aramid babaan tinaliha akayo. Dua kano ti kayat na nga agbalin nga anak mi. Dua kano laang. Tapno isuda ti pakaipaayan day ti agparis a medalyon. Rumbang ko maasuot mi kan Esteban dagitoy. Ngam kinunan Esteban at ti kayat ni mamang ti masurot. Pudno nga agpaay kada kami kan ni Esteban dagitoy a medalyon.
Ngam inton adda anak mi, kat adda adanton iti husto nga edad, isagot mi kadakwada dagitoy. Ngam, kayat ni Esteban ang nakadulin akastoy, tapno nakasigurado. Daytoy mat napuskol nga ulas ti insagot day di papang. Kayat na daytoy ti aramatan mi ka ni Esteban, iti umuna arabi ini kas agasawa. Daytoy kanu nga ulas ti saksi iti kinasagrado ti kalay sami. Ngam, saan nga immanamong ni Esteban? Ti insagot dagiti dadakkel na akapadpada daytoy nga ulas, ti kayat na nga usarin mi. Kat aging kayta, isupay lang ti ulas mi. Salimot matak dagitoy arigalo dagiti dadakkel ko. Isu nga idulin ko latta dito'y matulbakan alakasa. Idulin ko matlaang ti tulbak ti kandado. Matungpal to matlaang ti kayat dapapangkan mamang para kadagiti agbalin nga anak mi ka ni Esteban. Dua ti kayat ni mamang. Narigat kanu ti ado nga anak, ta narigat ti agpadakkal. Ngam para kanyak, saan asyak ti mangikadang? Makaamunton ni Esteban. Buenos dias, Edita. Ha? Senyor Alfonso. Adda kayo gayam? Si, Edita. Kumusta ni Sika? Kastoy, naragsakak lagta, oray single pay lang agpapanita. Single? Makiasawang aminan ni Sika. Awan magtimayat ang mga sawa kanyak, senyor. Nagunod na kung dayto eh. Isula ko man timangikalay sa kanya. Kaya't ka nasawangan. Hanggang di na kon panuspusan tinobya ni siya. Iswa, perdonami, mi amor. Sana matakderan ni siya, tinapasamak itinagbaitan ni Sika, ken siya. Kuha, mababain ket di senyor. No panunutan, awan sungsung bata mon kanya. Tainted ko tibagikan ka nga adda bayad na. Nagbayad ka, senyor. Sa bagay, ang bueno, saan nga rudo na dahi tadi bagsaritaan ta? Lakuan ni Sika ni siyak iti 2 botelya na vino. Amo muna niya na klase iti paborito ni siyak. Wan, senyor. Mabiit lang tayo sa gana. Agpaitulod ka nga rod ka ni Benito, senyorita. Tilugan lang ng tiusaran niyo. Wan manang Pedrita. Apay no sumurot kan. Agdiretso kayon ton ka ni Mang Benito ijay merkado. Taggatang kayo kadagiti abasto tayo diti Villa. Maibayag ka kadi ijaayan ni Senyor Agusta? Agmalumaklaang. Sukunan nakto ni Mang Benito inton malam. Sige nga rod. Ato iti kwarta. Makaamukan manang Pedrita, ha? Amo matanuan niya dagiti kasapulan tayo. Sige. Mababain kami kan. Apay. Wan ata manipod na sibot ni Senyor Esteban na nagpa-Espanya. Kat bali bumalay kami matan dito'y Villa. Dito yan ti panganan mi, kaskada, aminan. Di mo pampanunutan day tamanang. Tanawan kayo. Diyak matamo na anya ti kasasaan ko dito eh. Naimbagla ko man mabalin mo't ni mamang ko ti umaylaangan agnaot dito Villa. Ang ama, saan mo ta mabalin? Tadamot bukod mi apagtaangan apundarda iti day di papangko. Siyempre, di na mapanawan. Wan matkit di Siyak tirong bang nagkid daw iti pasensya kada kayo nga agasawa.
Siyak ti makaut-utang kada kayo iti naimbag, anaka. Dumog kayo amin, kakapurukan. Pagsayaatan tayo dagito nga ibagak kadya kayo. Sige, ama ko. Dumdumungag kami. Sakbaya nagluwas ni Senyor Esteban ang nagpa-Espanya. Ado ti imbilin na kaniyak. Di ko malaglagi dawin no apay asyak ti kinasarita na. Di lang amin ammo. Bali siyak itati binilin na direkta kumita iti kasapulan tayo ngagtatalon. At maragsakan iti imbaga na data. Ay barang ano itagnan tumatlati kit dawan tayo asistima. Ti panagbingay iti apit. Data ti kalikaguman ni nga pubaran na, mausit. Talaga, kasta ti aramida kakapurukan. Kat di kayo madanagan, tanariknak ti kumpiyansa ti amo tayo kanyak. Hindi yun naman na ma-aprobaran adagos, ti dawatan tayo. Ininutan tayo apalok na ngayon, ti nakim na kada tayo. Ininutan tayo nga alaan, ti kumpiyansa na kada tayo, ngagtaltalon. Tatno, itadnan tumot ti kasapulan tayo. Ay, sa balimot namin ti estilo, dagiti nagkauna ataltal ka ni Don Esteban dito'y away. Isa, nagbalin na uyong kada tayo. Wira dulis binaos, kakabsat, kakalugaran. Ang kaduan ngamin kadagiti nagbalin na katalak na, kat nakarik na diti kinaagom. Kaya't na nga isuda ti makado. Kat mandi dakas, kakapurukan. Awan kumati agbalin nga agom kada tayo, tagpapada tayo amin. Deta ti gunam-gunam ko kada kayo. Dakes ti panagkukumpara iti kasasadi ti biyag. Kasayatan ti panagagawa tayo. Adi ti kitkitaan ti adda iti karuba tayo. Kaya tayo amapadda kada tayo. Nga oray di tayo kabualan. No, apalan tayo ti karuba tayo. Umagawa tayo ngagtrabaho. Tapno mapadda tayo matikas iti adda kinkwana. Saan nga apal? Tapno saan adakas ti tungpal na? Madi, ti kasta. Malala, sa pa kumatadagi dyan ng bagak, di umalipatan. Ay, lakaya kon. Sumagmamanulagon dawayan ti panagbiag ko di tayo rabaw ti daga. Dagitan to kumati, pakalaglagi panyo kanyak. Ito, nawana ko na makita yaw, kakabsat. Awanan ti sapulan talakay. Napintas ti kastuyen a kasasaad tayo kadagiti agad-adal iti kadisera nga anak ta. Kontintokan iti kastoy, Pedrita? Katuan, apay, saan ka pa'y akontento? Saan? Hoy, Benito, awanin ti rumbang asapulam. Kumaano di adal ka, taiso. Agsapol ka itinanamay kan aglaplapusanan a kasapulan. Ammo bakay. Awan ti aasinsuan ti tao adi agtarigagay iti ado. Mayatak iti dayta, gam kita ang mata. Tagpatingga kala iti kabailam. Adi ta umasinso takasta ka. Kontinto kalatan iti adda. Uwan ata iso ti kabailam ta. Ay isa nakasta kanyak. Kayat ko ti bumaknang, kas kini Don Esteban nga amo ta. Kayat ko mati agbalin nga amo. Anya? Yawan mon, Benito. Malablab samon ti tuktok mo, iti panagar-arapaap mo. Oy, sana dakas ti agarapaap, Pedrita. Tati arapaap, ti bangitayok iti tao, tapno agbaligay. Ay, awan, jak maaawatan ti ibagbagam. Ngala, saan ta napagsaritaan pa itinuan niya laditan? Asikaswam ka ti panagmanehom, tamangan no madisgrasya ta. Kumusta ni Don Esteban, manang Pedrita? Simbangpat ka din? Mabayag pa sumangpat dayjay. Kasta?
Maikawa. Iso nga minti kang runaan a customer ko no umay dito'y ili. Nalaing nga uminom ni senyor, ngam templado. Numalabsan naman, sagpaminsan laday ta. Grabe mat. Saan ang makaawin? Katno awanak, jakla among. Anya? Mat. No awanak lang ata dito'y amang kitkita kenkwana. Amangan no adamang loko kenkwana. Apay ngamin? Di na nga rod amo tilubong nan numabarta. Sa bagay talaga akasta. Nabartag nga rod. May mayat no kanayon na akadwa ni Mang Benito. Tapno adamang yawid kenkwana. Saan mat amabalinti kasta Anya langan ti matrabaho ni Benito no nakaipos akanayon iti amo me. Matkit di ama ng Pedrita. Ne, saan akong ngagbayag. Amangan no agur orayan ni Benito iji lugan mi nga agawit iji Hacienda Gabriel. Sige, ituloy mo ti makitsenda. Agpasyarak to ija ayan nyo manang Pedrita. Napintas ijay. Kano, addan to gundaway ang makadano nak ijay. Nagbayag kan aya. Kino na magumatang kalatrikado ngam nakabaybayag ka. Nakitak ngamin ni Edita. Dayjay. Kat, naging nistorya kayo manan iti nakabaybayag? Saan mat? Anya pa'y laturayan ta. Nagbati ka dito, itada pa'y gayam gatangag. Si kamot gayam ti mangibayag. Kunaklano agawit tan. Gumatangak lang iti arak ko. Awan ni Senyor Esteban na pakiinumak iti arak no iti malam. Iso akapilitan na gumatangak ita. Kasapulan pa'y laday ta aya. Unmut kasapulan ti bagi ti arak bakal. Naan, ikanak man iti igatang ka. Anya? No arak ti gatangam, di ka dumawat kanyak. Di ka man, Pedrita. Amok adakkel man inti nakupit mo iti inted ni Lolita pakitsindam. Anya? Alan ibingayan nak iti nakupit mo. Nita. Sige ka. Ibagak ni Lolita kupitam no di nak ikan. Para arak lang, Mike. Makapasuron ka, Benito. Ingka nga rudan katnay, aldawan. Mangted kamot lagayam, nagadupay lang artem. Oray ni Mama. Babalawan na ti Jack pa na ibagakan ni Esteban nga aginawakwan. Sakbay anak pa Espanya. Kas ka ni Manang Pedrita. Amkan mat ni Mamang nga amangan no dinton aklonen ti asawak. Nga iso ti ama daytoy. Basol ko. Angam, sapay kumata saan to akas ta ti mapasamak. Aglutluto nga tan ni Mamang iti pangaldawan. Mapanak iti kusina tatulungan. Ado pa iti kayat ko apagin nistoryaan ni ka ni Mamang. Gundaway ko ita ti masansan apa nagpasyar ko dito iti makkalak abalay. Taawan ni Esteban. Makalangan ko akanayon ni Mamang. Sige. Ibusin nyo dagita inted ko akanan nyo, da kayo akabalyo. Agpalukmag kayo iti husto, tapno sa anak ang mababalaw iti amo. Si Kalauna istalyon. Jak kayat nga addan to makunan ni Senyor Esteban inton sumangpait. Jak kayat nga ibaganan to abinaybayan kayo. Sige, mangan kayo amangan. Benito, agawaam di tatay tasukunan ni Senyorita. Maluman. Umyan ijayan. Anya nga umyan? Masigurado nga umyan ijayan. Imbaga na itay bigat asukunag no dawayak. Mabalin mat nga oray inton bigatan no ado ti aramidak. Iso nga umyan ijayan. Anya tigasat nga gururay iti agbalin nga anak da Lolita ken Don Esteban. Gagayem, di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre!
Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Rebutaso. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas. Nagpa-Espanya ni Don Esteban, gaputa kayat na makita ti mapa nga imbagan nila kay Usep. Iti kawan na. Kinay kayat ni Lolita asaanen nga agawid da Benito ken Pedrita iti balayda, ket umyandan iti bilya tapno adda kadwana. Napan ni Lolita iti ayan ti inana. Idinto tanapan met nakitsenda da Benito ken Pedrita, apaman anay tulod da daytoy. Malaman, idi palagip ni Pedrita asukunen ni Benito ni Lolita. Ngem kinuna ni Benito, nga umyanen daytoy iti ayan ti inana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Makamuka no di mo sukunan ni Senyorita, Benito. Sa anak matngarudan nga agluto iti para ken kuana. Agluto ka iti naimas para kadata bakit? Anya? Mapadasan tamot ita ti biyag ti baknang. Data ti bumalay dito'y Villa Gabriel, tawan dagiti amo ta. Ambisyoso ka unay, Benito. Ay sus, gundawayan ta. Awan da nga rod, di damot makita ti aramiden ta dito'y. Apay, anya ti aramidam. Aghanin ta. He, laklakayan. Oh, da kayo akabalyaw. Awan makunayon Intad konti ka ninyo. Tinumin nyo. Kenti vitamina yo. Awan nagsakit ka da kayo Kas kala mauyong ditanta kasarsaritam payan dagita kabalyo. Ay sus, makaawat dagito'y bakit? Kas dala tao. Dilaunay istalyon. Masirib da ita. Dita ka man laang. Uy, agluto kay tinaimas sa pangrabyan ta bakit Ay na. Nagsaya at talaga ti biyag mi no kasto nga awan ni Don Esteban. Agulay ka. Adamot dete inted ni Senyor adinan usaren a para balay na. Bado ti Don Dayjay. Inak agdigusen ket isuot ko dayjay. Kasla siya ko ni Don Esteban no isuot ko dayjay. Mi esposa Pedrita. Naisagana mo ti kumida? Anya ti... Benito? Oh, payakas ka lang nakakita iti alalya. Apay day taroba ni Senyor Esteban nga insuot mo. Napan ka nagsukain iti aparador da? Anya nagsukain iti aparador asasawam. Inted na kanyak da itoy. Anya? Kitain nak. Bagay ko kaday. Sirigan nakman bakit? Bagay ko kadimat ti maawagan iti Don Benito? Wenno, Senyor Benito? Agraraman a Benito taiso. Si kamay. Parag papasmat da tao nga agbyag akas ladon. Maditi kastangar aramidam. Tapno awan maatew. Ingkamot agdigusain. Ket isuot mo met dayta insagot ni Senyorita Lolita nga atidog abistida. No isuot mo dayjay, kas kaladon niya meten bakit? Awagan kanto meten iti Doña Pedrita. Madi ka kadipay. Ay, Benito
Anya ka kadipid, Rita? Si kalaang ti agraraman, di na iramraman. Anya ti masapul yaw? Nagkukuyog kayo matan ngay may dito'y Villa Gabriel. Umay kami ang pakpakasi kundi Don Esteban. Itapay, tawan ni Senyor Esteban. Hindi mo man kaluban. Paskalpan pa kami inalayan ni Villa Gabriel. Pastragan na kamay. Awan ni Don Esteban kung naklangarudan. Apay aya, di kay makawawat. Binito! Pasensya am idan. Imbaga kung kadakwada nga awan ni senyor. Hindi da mamati kanya. Sa imbaga kung may da dito, itapanaknakan dia. Imbagamot gaya man niya mausip nga awan ti amo tayo. Hindi kay kitin mamatay. Apay, anyat pa nagkita yo kini ama Josep ataltal ka ni Senyor Ije Away. Ulbud ka di alakay iti panagkunayaw. Awan ni Senyor. Awan ni Senyor. Awan. Awan. Iso pumanaw kayong ditasango ti ruangan alam daw. Binito. Ang mga masisante kayo tun sumangpat ni Don Esteban. Nay, apay akas na ti punam ama Josep. Kasla si kamatan ti iso. Imbag man ta nakatakaw ka iti bado na. Ay, sir ko at tinakaw na ito. Intod ni Senyor Kanyak. Mala, ibagamon kadakwada pumanaw kayon. Awan ti mangted iti isang yaw, tawan ti amo tayaw. Saan tayo nga agbisin dito'y Hacienda Gabriel? Nga kurang ti pagbiag tayo. Kan kurang ti bingay tayo iti talon. Agbiag tayo, no nagagat tayo lakit di. Agpay suday ta, apong. Nangagyat ako na ni Luciano. Nalawa mo ti likudan ti pagbalay tayo. Nalawa ti intad ni Don Esteban, apasat ti Hacienda Gabriel. Pagpatakdiran iti balbalay. Babasit mit dagiti na ipatakdiran balbalay tayo. Iso nalawa ti likudan, no arubayan tayo. Basta ti mit iti dianom iti talon, taadamat pinaramin ni Don Esteban paiyas, wano kanal. Pag nanti dianom, manipot iti dakil akarayan. Nga iso ti mangpaspasayak iti kataltalunan. Agmula tayo itinat natin kandado mapay nga pagbiitan at pamataudan iti kanan. May supusup iti inapoy. Gusto ni Apong Josep. Kasta per aramidon ni amang ko. Nagbangbangkag kami iti likudan ti kalkalapomi. Nagmula kami iti kamuti lanot, kan kamuti muro. Dandani makalita tagijayan, ta agbagbagas dan. Nagigyo. Puno ti imbaga ni Luciano. Tulad din iti araramidin na. Tumot natin magibulan tayo. Sigurado nga lain tumot lain ni Don Esteban ti Bape. Saan na nga alaan? Ti kunanagin ni amang kau. Ket ibingayan tayo laang iti pangramanan tayo di bilya. No kaya dati agsida iti natang kan mga niti prutas. Matlagayam. Ala. Agsubli kayo, nakadagiti kalkalapawiyo. Agtrabaho kayo para iti bagbagiyo. Sana day talagur ura iti manabtog dita. Mayat jemboga mapok Kasta, tulungan nak nga agpalawag. Bukas di makauawat dagiti kapurukan tayo. Ay, aguray ka man. Ay, manutawon mo na pok. 18 lang nga pong. Si kansamot deta diyan ni mga sawa. Una pong. Ay. Isungarod niya, umag-agawa akmat at tumultulong iti trabaho, da amang ko. Wala. Ay, kasta ati buwero. Mala. Mga sawa kantong arudan. No, agiskwila ka kunak kuma. Angam kunamot ni amang mo nga awan baal na amang paeskwila ken ka.
Maawatak deta apong. Maawatak dagiti dadakkel ko. Umagawa aglayan niya agtalom. Tinto agbalin na putot ko tag eskwela. Kasta, ay dayawon ka, apok. Umasinso ti agpamilya, no kasta ti kapanunutan na. Malala, umagawa ka nga ron. Saya atam ti agtrabaho, apok. Agarap ka dito'y Brutus, ah. Mapanak man iti ayan dagitag bangbangkag. Di ka umad-adayo, Brutus. Agarap ka lang dito'y turod. Nimit Luciano aputot nila kay umpong dayta. Nene. At idug apaltog tinakasabit iti sanga timangga. Kaabay tinakasabit metlaeng abayon. Balon nga tatilinaon dayta. Agap, dayta nakabitin apaltog. Asino nga tati aking kukwa dita? Iskupita mo't gayam. Pagtirtiro da nga ta iti tumatayab da ita. Ado nga minti pagaw kada alimuken ditoy. Ang mga nuad dapay makadanon nga abuyo ditoy. Manipod dita kabakiran. Luciano! Isardeng mo pala de tagbukwal dita! Nakita na kung dito'y sirok timangga. Umay ka pa dito'y linong, Luciano! Di ka unay! Umaya pa ng tinitaw! Ubayan ti loko. Naidumduma day takadagiti amin nga agtutubo alalaki a putot ti manalon. Nagagayt, ken talaga nanakam. Adda na panunot ko. Wag, napintas tinapanunot ko. Aganok ta ko namang binitaw? Wag, adamot gayam iskupitam. Apag iso, tadamot iskupita. Angam, naidumaday jay dita iskupitam. Ha? Anyamot tinagdumanda? Agpaiso nga iskupita kit-kitaan. Awan duma na itilanga dita iskupitam. Ngam, bala ti kalibre 22 ti bala na. Ha? Oh, di ka kadi agbilib? Pasadya day jaya pinaaramid ko iti agar-aramid iti paltog, ijay baryo tiko. Ha? Ni, ijay mo ti nang paaramidan ni amang ko iti dayto imang binitaw. Aya. Kita agman ti bala na. Uray jak ipakita. Kapadpada siguro ti bala di paltog mo. Kita aklaeng. Mabit lang. Nay, kaya't mo asawen, ikarkargam dita bayon nga ayan ti balon mo, kat ibat batim la dito'y sirok ti mangga? Wen mat? Ay sos, delikado barok. Kasanunuad na maisarong atulisan ditoy. Kaya't sukainan dati bayon mo. Aramaten damot lakin ka, day taigam mo. Di danto aramidon ti kastamang binito. Nasingpot damat. Nay, kaslam amum ida. Saan mat? Damag ko lang. At na panunot ko, Luciano. Numayat ka, agkuyog ta. Anya dita? Mapantaaganop iti kabakiran. Nalawat ti kabakiran na masakupan ti Hacienda Gabriel. Adulakit di ti atap nga ayop ama ano pantay jay. Talaga nga ato. Napadasmin kin amang tinapanaganap. Kastaya. Sige, ibagam kiniamang mo. Mapantayon to aganop. Anya, kayo aganop. Uwi na po. Mala, sumurutak to. Kano ti ipapanyo? Intong parbangon ka no, kuna ni Mang Benito apong. Ay,
apay ngayon ton parbangon, apok. Kastamot ti ko nakapong. May mayat no, agrobwat tayo dito ipatad iti malam. Kumita tayo iti pagpalabasan tayo iti sumagmamanong nga oras. Sa tayo to aganop iti parbangon. Ay, huwag rabi iti panaganop. So, mapantayo iti kabakiran, sakbay asumit ngat. Awan angin na. Bumbak man. Oy, Benito. Apa nga inruar mo data iskupita? Kami aganop kada Luciano. Anya? Wayne, ado ka no ti maanupan iti kabakiran ang masakupan pailang ti Hacienda Gabriel. Agar-aramit ka. Ah. Saan aday ta ti trabahom? Kakaiso na anawaya da tao ita. Tawan pa ni Don Esteban. Wanang Martengkan, di ka man nagbalin na kontrabida. agab-abuso kan, Benito. Panunotam. Ang mga no pa kaikatam akatalak ni Don Esteban ti aramidam. Awan may, di namot makitkita. Kat numaamuan nanto. Maamuan na ano ibagam nga. Saan asyak ti mangibaga? No di kat dagiti makakitkita ken ka. Di ka man. Si kalaang ti kadua ni Senyorita Lolita dito Villa. Iso asiguraduam ang nakatrang ka amin atawa ken ridaw, apaman asumipngat. Mapan kayo itan? Wayne, ita kano amalam ti isasangat may. Dila kay usip ti kadua may. Pagsakayak ni Brutus, kukudak met jay dua kabalyaw ta pagsakayan da Luciano. Oh. Ilukod mo matanda kita kabalyo ni Don Esteban, Benito. Oray, Ay. ket awan met ni Don Esteban. Benito. Inukod ko na, tapno agkabalyo kayo mait. Narigat met no, nakakabalyuak, sakit magmag na kayo. Ay, Ang mga no, agungot ni Don Esteban intong sumangpat. Di nanto maamuan, basta awan agtagtagari kada kayo. di mo maibaga, Benito. Siyak ti makamo. Ayabam ni amang maon, Luciano. Mapantayon. Mala, ayabam ti amam, Luciano. Agkasakay kami dito'y may sa kabalyo, ta si kadita may sa. Nalaing agkabalyo nila kay Usip Ado pa'y laing ti atiwan ng agkabanwag. Dinto ta nasuruksan nga 80 ti edad na. Hey, Ama Usip! Agannad ka! Di mo na partaka, dagpataray, kat medyo akiki din ti pagnan. Kasi agad! Saan ka na iro? Di ka magiran! Pudlutin ko na ni Arong Bro, ang Benito! Ho! Aginayad kan Brutus, delikadong tidalan. Mang Benito, agaramid tayo ti pagpalabasan tayo ti Sardam. Anya ti aramidan tayo? Nagtatayag dagiti pinuon ti kayo dito'y nagsardingan tayo. Kaslas sumipngay tayo. Ngam nasapa pa'y mutla ti oras. Kasla rabiin ta napuskol dagiti nagtatayag a kayo di tayo. Para kin ka dito may saasako. Sakaw? Apay dito'y? Agaramid tayo iti sinanindayon na may galot ka dagiti pinuon ti kayo. Iso ti pagidaan tayo, inton makapangrabii tayo. Kasta ti dami dito, no umay kami agan anop. Mang Benito, kabalan ti agid tayo ti sakong indayon? No, kabalan ni Ama Usep. Hey, Apay kat ajak kabalanan. ay, shh. Agulimak kayo. Gulimak. Saan na ada tayo ti tao dito kabakiran?
Asino dagiti nadlaw dala kay Usep ang nakakabalyo iti kabakiran. Gagayem, di liwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre!